You bring about said the what kind at the enemy and then a black court no a chance no not just a MPP and penny for NDC penny for or we never snap court to our multi baby as position for their mind ever go. Now I know Anna and someone not a more cano a mobile body a multi years so big ya na email judge no actually we say I will say NDC ni and the day no buy and now say my hood be na so said yes so the 7 banner abansi die ene de ekeka ho no want me I take the court no mu and to court na so mu 90 the actually na say Yewura Martin James Akosa kwan of fast why you can't see wedding kum no court no 8 minutes na kodwa every so and to no na be so aye mrase be genu no na ebra na ogusu akinkan na e wu say general mosquito wadi afemi achi every day one ebeti ele na waba wote fefefe na so aka beye bricket kakra bi ama judgment no aba wiye no ene e wu say Yewura mosquito apie apeja ne mu kakra na obi ni say ebia oye ne hu ya aba but this is a baby of fire there obi bia enim na se wo hwe MPP afamu a owura Peter Makmanu ana ono so odi party na nimu free militant ndu ne ono de trance e ma bibia afresh a there's the team ni teacher that say court no say Yewura Christopher Bayre no ma wode baye no egina so bia enim enti Yewura Martin James Akosa ono ana adi enkunim ewo 2020 abato no semra sebedwani ya wo Techiman South abato no na Yewura Joshua Akamba na wono ye NDC national organizer say judgment na ba no na ha wo kase fi say nka Yewura Christopher Bayre wa nya nsem amfa 7 pound dan court e bia na nka moja di kan hwegu wo Techiman no ebe koso aburo sa enti say aba na sa eye 2024 no eni echi bia ebe ba omo ma den entire na titi ni kwa bia acho no NDC bedim kunim ama omo so atime adisa akogwa nti mo bi anye bebe na emom ayade a omo mra nimufuo no omo kwa kwasona se na omo ye judgment no so mum pente mu na de ebesie bia so obema omo achitafo no aso active na oba apupia famo so Yewura Makmanu ekrete said the judge akana sabe president omo de fide one no omo ni say omudi enkunim eti se judge aya ma obi ahuru obi omonko asubiem na omonya adwumaden MPP version afa na ntuma pefra e 2024 elections no emo owura Ibrahim Baba Bukari ono na ye MPP Bono is regional chairman ono so say said ya aba no enkunimdi a afekura na ye MPP fo nkura ne ama Techiman South in 2024 omadi nkunim ama obi ahuru 2020 no abato no na emuda ho projen emomome ekoso de dabe omo free wanchi a omo aba beduru Techiman ye kan se wanchi eye Bono region ana Techiman South na 70 ya eye Bono East region e dia face ana supporters nyina afri eye wanchi a omo de omo ni ache Techiman na omo betu mo be no echi omo amoso eko ehie akwakọ hwehwe omo nkata mo so no omo de omo ni ache fia omo so eko hwehwe omo nkata we afia kenten money adwuma akwaso afo ani edi nsɛmnati wotene ka efiri ebono mantemu wode atudwa wenti high court wakasa wie enti Techiman South abato no ene eho so o hu general o musa ka to nabro na chese otomu afo tena dwam aka de obeka wie wayera no maka so kwa ene hu ye braba be ma be ye bi wa me ni nyina o so onwa na di ekiranka adula ana ebia na emergency bi ba ekoso ewo bunu mantem ni mu na wo be kai say enfim pemie no ne aduo no ebra bato nyina kwa wieye na ene abato commission no ewo empotem wono mo ede to dwa se Techiman South no wo panye wono na gire mu ma MPP amanyoko no na edin kunim Martin James Akwase na edin kunim NDC ka se da bi wo mo ntia se sansa aba no wo mo hwemu pa NDC de wono gire mu ma wo mo no wono na kyese ewo se EC eka so wodin kunim na wo mo esoi no ewo nsam kwaya atwuma metwi koka ne kwakwa ne ko wie se we high court na NDC amanyoko no tebra sam na de koye sansana wo mo wogidie no pa se wo mo nipa wasi wo manan no na di nkunim na emu no enne kodwo na wechi high court no tena se na asam ne die no ne ho nkomo nyina no wode ba na wieye
ekowie kira wo kire say hey MPP wo mo candidate a wono gye wo manamu e wa baton pesua so no Techiman South no wono no wadi kudim enti de isi ayeye aba wo kenkan ye ebeka say MPP mataje mensa kosa enya 49,682 wo de din kunim e wo NDC candidate no enya 49,205 no so enti ne ne nya sem kuma e wo wanchi high court bra Facebook na behwe ye February fu mo se jubilation anije hwekosoro bofom diasa ene ne da hoyi wo mu diasa ma wo manije ya ma ekwabi ache no na NDC amanyoko no de odi wo manim e wo honom no eye Dr. Christopher Bayre na wono cheso no de akoso no bibia no obetuma ebio na so wo resemu passe 2024 abatwa wo mo besan de akobo ani no wono ebedin kunim e wo Techiman South ye tie so de eto ye nsem twafo anim wachre se modron NDC wachre se modron ema party na me extra mu nyina ne ye mati asem se mo bia nsu ezu efa ba jese o ye de ye de ogidie se enne no masisi ye 2024 ye be win elections every no yeah, liberty no so abeka no bia kana kuma tuni ya de akosa to so ekiri ya de bibia so Openya wotene kan Dr. Christopher Bayre wono na 2020 no na wo ye candidates edima NDC Techiman South etede wenti kwato say mataje mensa kwaso ne djuma na amania ye nua bema wiafia kenten ade free ho ba je say general mosquito kwakwato na tese judge ne tie adwom na wo kasa na no yesi apem moin na anya wo tese ye rase dun keto be we bi ofa wayera na nka wontwempo na sede ne nyina akọ na wie ye sede Joshua Kambai wojina Dr. Bayre nchen asem ne ekoso wie ye woni party maker se wanye bi wa free hono mo ekọ na ne se bambo nso de anya de keto ne ekro eye omayimu eni potem wo bambo nyina kopie mo wanti high court ho we afia kente ma haye Pejesumeni aba una kopie mo court boye nkobo ba ne sen breben na General Mosquito ekọ ye eni bambo ho nsem no, and therefore Baumia cannot fire anybody. Mutie Baumia, he can share boy ya odinidin eko ye announce video. What did the vice president say? Or say conduct na ye show video no me ye no cre according to ono dia. According to the video ne Canada and they ono the ojidi say that minister does not fit to hold that way office. He says that the past doesn't stop with him. And this all can say, Baumia, you are not thinking straight. Number 2, National Security Chairman and our boss Kandapa, and you know any recruit to signing for appointment and termination letters. The person that now also will be to me no more be more because they're very important. We need to start killing these type of when if you talk on to me solve near the better radio so near they make you unnecessary this